Un soldado el muerto mientras 5 el herido. El llaman airlift el personal del Philippine Air Force en Durantes Aga desde tipo basilan para aquí na ciudad de Zamboanga. Asigun con el portavoz del Westmincom, Major Pilimontan Iho, un IED, el ya rebenta ali mismo na Montesco lugar del tipo basilan cuando el personal del 8th Scout Ranger Battalion takundusi un clearing operation na mencionado lugar. Sa Basilan, ongoing yung firefight ngayon, yung isang hill doon kung saan ino-occupy ng mga elements of ASG, currently ina-assault ng tropa natin ngayon. So yun yung tinatry natin i-clear. Unfortunately, during the course of the clearing operation, meron tayong IED na na-detonate doon at nagkaroon tayo ng isang casualty, namatayan tayo ng isa. Mando semana ya desde el militar, takundusi ko na sin descanso asalto kontra Abu Sayyaf alina Basilan Isulu, que parte del mandato del Presidente Duterte. Asigun pakuntan, na Basilan, sila kon optimismo, kaya pwede sila mansurround con el miembros del 200 mga Abu Sayyaf, incluido con el Abu Sayyaf leader, Isnilon Hapilon, Ipuruji Indama. Ito lang yung position na kinuha nila at nag-fortify sila. Kasi they are planning to harass yung mga detachments natin dyan, tsaka yung headquarters ng 18IB. So pumwesto sila sa isang hill kung saan yun yung tinitignan nila na pwesto, kung yung jump off area. Ya pwede asigun establisi depensa el Abu Sayyaf cuando pwede sila entrar na se llama Hill 490, un alto monte aliparte na tipo. Y esta ya lang el aura target del airstrike y artillery fires del militar, mientras el mga personal del Scout Rangers tapri kura penetra y pwede mata con el Abu Sayyaf. Namatay talaga yung mga kalaban na yon, and there are many ways to validate and to confirm yung mga pagkamatay. For example, visual. Pag naputukan yan at nakita mong tumumba at maraming nakakita na hindi na yan tumayo at hinila ng kasama nila, body count sigurado yun, hindi na nga tumayo eh. Di ba? So makikita mo naman ang itsura ng patay talaga. So that is already counted as one, and we are trying to validate anong pangalan ng mga tao na yan. I-admitisitan, kaya como hindi taperde bala el mga Abu Sayyaf, i-admitido, kaya tiyan sila mga 50 caliber machine guns, i-90 RR o basuka este tiempo. Pero habla, kaya kina mas grande pabor con el militar, LD la modern military assets como el mga Agusta Westland attack choppers. Na record del Westmincom, total de 2 muerto yan alaw del militar este tiempo, y 11 el herido ya deja el guerra desde provincia del Sulu y Basilan este tiempo. Total de 18 Abu Sayyaf también el confirmado asigun muerto. Albert Luna, Dateline Zamboanga.